Wonosobo nek pesawat dhewe berkondian kok. Nah, nek Wonosobo teng mriko malah bagus, Pak. Soalnya kan yang dikirim tetep kan petikan tua. Nek anit tak ganti malah. Gitu ya. Namanya negara bagus. Nah, iki enak iki. Oke, siap. Makan di sini? Nggih, nggih. Wow. Wow, mentego. Tekan dhuwure lho Mas ben apik Mas. Iya, ben estetik ya. Estetik. Ngono. Enggak maksudnya gede. Kita apik. Kita Apa? estetik. Pernah duri hitam cilik apa tak WA kok urung to? Tenan. Nah, iku diri hitam, itu diri hitam oleh. Dan kicip-kicip ngono lho. Maksudnya iku diri hitam. Duri hitam. Wow. Mentega. Mentega nyala nggih. Monggo. Mentega nggih. Ya. Jaman mendem. Pan kene iki. Oke, iki minumnya di sini. Menim. Yang kuning. Ya, kuning. Ya sing pokoknya sing kuning senake mentega. Mangan lah, Ses. Betul. Saking. Apik iki ngono. Rada kisut-kisut. Iya. Fight. Gagal gue, Bro. Murah meriah tapi nggak gagal, Bu. So, mau blenger-blenger. Pokoknya traveler durian lost dia. Los langsung numpak UKM. Karo SMP 1 Gebong.